Nimbag nga bigat kami na Bombo Cristel, Bombo Roger, yan digiti aming nga dumdum niya, giti Bombo Radyo Lawag. Yes, sir. Sir, kamusta iti investigasyon tayo, sir? Karati pala ang napasamak nga pamaltog, dita barangay Labota, iti Iliti Badok, sir. When Bombo Cristel, ito nga rod oras ti alas 3:30, kit nakaawat tayo itawag nga ada iti pamaltog iti barangay Labot, Badok, Ilocos Norte, Bombo Cristel. Kit insigida med nga napantayo, kakaman digiti kaming ti PNP Badok. Kaya base iti hindi pa nag-imbestiga, iti pagbangon oras iti 1:50 AM kaya ada napasamak nga panagsinumbat digiti live-in partner. Kaya kadayta nga kanito, ang kinawatan kiti tamit din nga pinaltugan iti suspect sa iti biktima. Bombo Cristel. Yes, sir. Dati pala ang live-in partner na, sir. Nabayag ka din nga agka live-in partner na, sir? Base ka dito panag-imbestiga tayo Bombo Cristel kit inem to 7 nga bulan na pala nga agden din na. Anat pakabigbigan, sir? Dati nasa o nga biktima karamanan dati suspect, sir? Dito biktima tayo Bombo Cristel kit agtawid iti 49, tubo iti San Fernando City, La Union, Bombo Cristel. Dito may suspect sa tayo agtawid iti patapulog iti upat. Naed mismo iti barangay Labot, Badok, Ilocos Norte. Anat trabaho na, sir? Dati biktima, sir? Dito yung biktima tayo Bombo Cristel may isang store owner Bombo Cristel itimit lang sa unga lugar. Based iti investigasyon niyo, sir, dati-dati ka din nga kastoy kagrabe iti panagriri dagitoy agka live-in partner, sir? Ti base ti investigasyon tayo Bombo Cristel hamet nga kanayon da nga agriri kadagitoy met lang kanito nga nagriri da iti SJ nga kagrabe na. Tip mismo pagtaengan da, sir, pinakapasamakan datoy nasa o nga pamaltog? Haan Bombo Cristel, pinakapasamakan dito pamaltog kit iti abandoned house nga tagikwamet lang dito suspect sa tayo. So datoy mismo pagtaengan dagitoy agka live-in partner, sir, asidag lang kadi datoy abandoned house nga nakapasamakan na, sir? Approximately 40 to 50 meters Bombo Cristel iti kadayo na kadito nakapasamakan na manipod ka DJ pagtaengan da. Sino, sir, iti nakangag detoy nasa o nga pamaltog, sir? Wano nakikita, sir? Dito mismo anak dito suspect sa tayo Bombo Cristel. Okay. So kalpasan na nga pinatay detoy ka-live-in partner na, sir. Na-establish sa ka di, sir, no ayan na iti nagturungan ng direksyon detoy nasa o nga suspect, sir? Base iti anak na ba Bombo Cristel ket haning nanasiputan no nagturungan ni suspect sa Bombo Cristel. Sir, based iti report nagsubli paylaong dati suspect iti mismo pagtaengan da and alleged inala na dati kwarta iti biktima, sir? Bombo Cristel dan sabi digiti urnong dai mismo nga kwarto dai so nga nagsubli na panainala tapos na talapwa gaben Bombo Cristel. Ana nga paltog, sir, iti nausar, sir? Ongoing pala dito kwati soko tayo Bombo Cristel para identify da no nga caliber of firearm tinausar Bombo Cristel. Pero iti sir, iti mismo tama iti biktima, sir, and it's specific nga tama na, sir, iti bagina, sir? Dito mismo nga left nga pispis na Bombo Cristel. Okay, sir. Sir, kanati agundaway makadgadwa tayo pa ni Bombo Roger. Bombo Roger, tiya follow-up question mo kani Apo Hepe. Okay, maraming salamat Bombo Cristel kani baga bigat Apo Police Lieutenant Alonso, sir. Deti suspect ken biktima ag live-in partner. So anot makita ti motibo kay ti pamaltog deti dita barangay Labot, Apo Hepe? Ongoing pa lang iti panang kwatay iti motive da di insidente Bombo Roger. Awan pa iti may establish tayo dito may ibagbagamit lang dito witness minili ka balay da anak dito suspect sakit awan met iti amo nga rason nga noon unig pa yung DJ lang palagap-apad ano ka Bombo Roger. Okay. So kahit nasawan, before dati pasama nga pamaltog or panakaltog-paltog dati biktima,
aday timuno na nga panagsinsinong bat digiti agasawa, Apo Hepe. Ada po Roger, iti walang mga the past days lang. Yung kadigito yung lang met ka nung nakaro, iti pa nagsinsinong banda. Okay, ni-establishar ka di sir, no ana digiti panagsinsinong bat na, panggap ka diti financial, or iti dati third party, aw matikan sa kasta nga anggulo. Nga kita tayo, Apo Hepe. Awan pa ni-establish tayo, itangag dama po Roger. Isubay lang iti may isang alayin tayo nga investigahin na Bombo Roger. Okay. Deti biktima po Hepe, ket nasawan imadayon parang pagtengan na around 40 to 50 meters sa baneta bandon nga balay, ijet na kapasama ka ti Pamaltog, ni taray kad pelat hospital, deti biktima Apo Hepe. Sir? Haanin na Bombo Roger at based kaya investigasyon tayo Bombo Roger ket 150 idi baitan ti alauna medya igat 150 ket napasamak dito insidente ngin sa dala na itawag iti alas 3:30 Bombo Roger. Okay, so dati nasur ka 2 oras napasamakan. So giant nga kita lang mesan nga nalam sa bangka iti agresponde kay sir. So how about kadigiti ta dito suspect ka kumusta't monitor tayo no sa sino tayo na ta or naglamangan na or na nakati ongoing kad pellet ti manhunt operation ipatpatungpal ti PNP Apo Hepe? When ako Bombo Roger, ongoing pa lang iti manhunt operation tayo, itang dama Bombo Roger. So, deti suspect, sir, anat kinatao na. Kaya deti kikutan na nga palnog dito. Apo Hepe. Dito yung suspect sa tayo, Roger, get unemployed. Isuda lang tintindulong ka dito yung store da nga dahil nasa unga lugar Bombo Roger. Okay. So, anat panawagan tayo, Apo Hepe, kaditi ito, especially kaditi suspect, no dumdunggeg man, o nagbubuya, iti live, ti Bombo Radio. Go ahead, Apo Hepe. When dawatin mi iti tulong di iti bumarangay, iti barangay labot, ken sino man nga makamamo iti suspect sa akin, alukuyan tayo nga umayan at voluntary surrender kap no sangwel na iti anyaman nga kaso nga may pila kanya na, Bombo Roger. In kaso man sumuko, sir, or han nga natin matiliw, giti kaso, nga ipila tayo kontra kay suspect, Apo Hepe. Actually, ipila tayo, murder case lang tapo, tahan tayo may mabaling ipila, tahan damit nga nagkasakit parricide.